وما علينا إلا البلاغ المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ayaiman tu maudutan na gingga iya tigena at-tijaratu fi nadril isar. At-tijaratu fi nadril isar. Mana niyan na so kandegang si iko sandengun o agama. Nah gina ni kumanutun tanu sa gingka iya oras tanu ayam mana niyan na miyalamba. So Allah subhanahu wa ta'ala napitiru yana, ya ayyuhalladina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum. Suratul Baqarah. Amanaw tu na haiskanu amya maratiya na gusto kanu o mga pipiya miya sukatiu. Amanan yan na giyong kutua miya sukat si sa giyong kutua kandegang. Ikadua na pitiru Allah tigin na rijalun la tulhihim tijaratu wala bay'un an dikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakat yakhafuna yawman tatakallabu fihi alqulub wal absar. Aman ang utakatir Allah na mga mamaatigyan na dakiran makasundud. Dakiran makasundud sa giyong kutua dikirang pakasundud agyang kutua kandegang. Nagu dikirang pakasundud agyang kutua bayak. Sa giyong kutua at tadem-tadem si iku Allah. Naginan. Ayamana na suwaga matanuna na aya kailinian sa giyong kaiya kandegadegang kambabanug sa limu Allah na ini sugunan. Ayabad na ini syarat yanon na di makaalang sa giyong kutu asamba yang manusia nagugiyang kutu adikrian si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Nagito ayamana na isusugu aging kaiya kambabanug sa limu Allah subhanahu wa ta'ala siding gulalan saging kaiya di kapakan dedaga-daga. Ikatlo karina napitiru Allah, ya ayyuhalladina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa darul bay'. Ayamana utuna guys kanu amya maratiya na anden ni kapag bangiron si ikot sambayang Jumat na pamakot kanu sumong saging kutua tadun-tadum si ikwalla. Ayamana niya na pamakot kanu din saging kutua kapsumbayang sa Jumat. Wadarul bay' na targeniw din so kandegang. Targeniw din so kandegang si saging kutua waktu ayamana niya na Jumat. Ayamana na piskidanan ng agama ay ini sa parian so kandegang sa giyang kuto adarong pangkasimbayang isa Jumat. Ini sumpaton wala afaida qudiyatis salatu fantasiru fil ard wabtagu min fadlillah. Amay kamapasad susambayang na para-parakanu kudewa walupa na bebenugani waging kutu kalbihan Allah subhanahu wa ta'ala. Mana aging kutu pamana mga rizki wallahu subhanahu wa ta'ala. Naginan so agama tanu agama Islam so sandingian saging kai apetiron akan dega-degang.
pada pensagian kutua mga ayatan na gyung kaya katir Allah tigina ya ayyuhalladina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Hiskan wa miyamaratiya atig wallah. Nauba niyo kana sumanga tamukyo. Uba niyo mga kana agyang kutua mga tamuk si iko paglaltan niyo abang gulalan sa batal. Banggulalan sa haram. Aya di tabiya na mabaloy aging kutua tamok amya kaukit ku kandegang au paman amya suatun sumya masana gumya suatun su mipusa. Oy, aya mana niyan na maadaw naging kutua kapalimpanga. Pitoro pun Allah pantag sa giyang kada na isusubuun agama ko kan degang na tigina wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Hiyala Allah sukan degang na hiyaramian aging kutua ka riba. Nagina so aya mana na kisusubuun sa giyang kai adi kambubenuga sang kutu okit aka pagkuyag-uyag umanusia sa giyang kai aliyaw walupa. Daud alaihi salam na mi'aloy at ina kana la ya'kulu illa min amali yadihi. Mi'adin Daud alaihi salam diken aya ditabiya na miya pasad ulimanian kau tu aya mana nian na Daud na diken sa panganangkan say aya ditabiya nami ang galubok yan. Si Abi Hurairah radhiyallahu anhu nami panutulian iya na anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala anna Zakaria alaihi salam kana najjaran. Qala Ibnu Abbas kana Adam alaihi salam harasan wa Nuh najjaran wa Idris khayyatan wa Ibrahim wa Lut zari'in wa Salih tajiran wa Daud zarradan wa Musa wa Shu'aib wa Muhammad ru'at. Ayamana to na matana sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam napitiru iya na mata na su Zakaria, Nabiullah Zakaria alaihi salam na miya adin sa kanya na najjar. Ay mana niya na panday sa kanya sa kambulay. Pitero Ibnu Abbas miya adin su Adam alaihi salam atari basuk. O su Adam alaihi salam nama pasagi kambusuk. So Nuh alaihi salam na pabubalay. So Nuh alaihi salam lay dagi mo to amya kambual sa barko. Wa Idris khayatan na sunabi ula Idris na ama pasangi ka pamamanai. Ay manan yan na pamakai man to na tailoring. Wa Ibrahim wa Lut na sunabi ula Ibrahim agus sunabi ula Lut na mapasang sirani ka pamula. Wa Salih na sunabi ula Salih na padugang tajiran. Su Daud na zarradan. Miya panuto na su Daud na mapasangi antunay ni ba na kapangambual sa mga laydo mga kiping, mga siya. Su Musa agus su Shu'aib agus su Muhammad na pagugunong sa kambing. Naginan, ayam mana na pantag si saging kuta ay mananian na kasuka-sukat para saging kutua kauyagan o manusia si saging kaya ay mananian na dunia. So Umar ibn al-Khattab natigyan na la yaqudu ahadukum an talabi rizq wa yaqulu Allahumma arzuqni faqad alimtum anna as-samaa'a la tamtu dhahaban wala fiddatan. So Umar
napitero yana dia ki uuntod suisar kanu sa dinian di pamanganina rizkian wallah kamata-mataan baaya katawin yun na sulangit na puguran sa bulawan na gupirak. So aya manaw to nama peluluba pagkau kay ibarat si saging kutwa ibarat to pengasasabapanon alay dukan dega-degang nagusto mga padaukit. So Aisyah radhiyallahu anha napitiro yan kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ummalu anfusihim wa kanu yattajiruna fil bahri wal bahr wa ya'lamuna fi nakhilihim wa ya'maluna fi nakhilihim. So Aisyah na niyatiro yan miad na tigin sa mga sahabaw Rasul sallallahu alaihi wasallam mga gumagalubok miadin sila na mga padagang si ikulewa walupa tamang pun si ikuya mananian na sila ninggalabak si iku karagatan nagudi silang paninggalabak si iko makapantag si iku mga nakhiliran dahil di barato mga kurma nagina na tigo Aisyah so mga sahabaw Rasul sallallahu alaihi wasallam. So sabapro na ayam yelay tanuro nagyang kaiya anto na iniba na isusugu waga matano piyama kayo waga matano agyang kai adi kang bebanugas iko kauyagan sang gulalan si saging kai adi ikan dedega-degang. Nah, saya tanuk man saging kaiya tigyan na ma yajibu ala tajir giyong kutua paliugat saging kutua padagang na aya paganaya paliugaton na tigyan na alla tulhihi an ta'atillah paganayron na di makaalang di makabalamban so kandegang si iku unot si iku Allah. Kau tuso ini sapar saging kutua padagang kailangan na dirun makaalam saging kutua unot yan si iku Allah. Mga simban yang ku Allah lagi dupa mana mga sambayang aging kutua din yan di ikan dagang. So Rasulullah natingin na ta'is abtud dinar wa dirham ayamanan yan na kiyawis pisa naging kutua ayad na sinimban yan na su dinar bulawan naguyad na sinimban yan naging kutua dirham. So ayaman to nagupong ka kaalangi aging kutua dagangan ka saging kutua mga dikar sa ikwala mga sambayang ka mga unot ka sa ikwala na miya kay barat ka saging ka pitiru nabi aya miya simbang ka naging kutu antunay ni bana dinar nagugiyang kutu apirak adirham. Nagena so agama tanu agama Islam natingin na fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillah wadkurullaha katira para kanus iku dewa walupa nagu bebenugan yurun sukalbihan wallah nagu pegaluyan yesu Allah sama dakal oi aya mana naging kutua dingga dikam bebenuga si iku kalbihan wallah saging ka iya dewa walupa na dingga pakalilipati pakadedak langka aging kutua taden tademeka si iku Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah napitiru yang mana rijalun la tulhihim tijaratun wala bay' bintug wala aging kutua mga mama ada kiran makaalang aging kutua mga daganganiran diran di ikapusa saging kutu mga sambayangiran mga simbayran si iku Allah nagianan ayam ana na
kailangan ko mukmin udi ina mukmina adi mabalo ya giang kutu adegangan niyan aba makaalang sa giang kutu mga simbanian sa iku Allah subhanahu wa ta'ala. Ikadua patut si saging ka iya uripan wala di indadaga-dagang natigyan na an yuaddi al-huquq as-syar'iyyah fi tijaratihi kaz-zakati an urudi tijara. Ikadua sa giyang kutua paturay sa giyang kutua padagang na ito na iniyan aging kutua mga hakwagama sa giyang kutua pamanadagangan niyan. Ay baratian na lagi do zakat. Nakakuhaan yan sa zakat, iira tumagan aging kutay mananian na dagangan yan. Na hakuto udi na patutunuto wajib. Ayam ananian na minggulala diyan. Agi ito'y kesabapan sa kakesuti o ginawa niyan, nakakasuti aging kutua tamukian, nakapembarakat aging kuta emananian na tamukian. Ikatalawa, paliugat si saging kaiya padagang na ayatajannabat tijarata bil haram. So, kapananggila iyo padagang saging kutua uba makan dagang sa haram. Hoy, na paliugat tunuto kaiwasannya nutu aging kutay mananian na dagangan na haram ay ni sa parwagama agama Islam. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na mialo ini na tigina ya'ti 'alan nasi zamanun la yubali al-mar'u ma akhadha min halalin am haram. Pagkaw maatigo nabi ku mga manusia kumasa miyaka lebu-lebu deku manusia suka pakuan yang seikutamuk gulalan sa halal atau akan gulalan sa haram. Ay mana niyan na adna tigu nabi timpo asu mga manusia na degna kalakiran si saging kuto pamanap ke kuairan tamuk halal sa maharam. Ay mana niyan na piyaka kundu sa iran na pekaw mana na tigu nabi si saging kuta mga pagtaw bulabaw si saging kaiyap kauria masa tanu na keadaan sa manusia sa kalap saging kuta kini sa parnun wallah sang kutua mga haram. Ikapat apiaki ng kau agama tanu agama Islam kailangan na kapananggilaan aging kutu manusia adi indi dega-dega tigena alla yakuna himmahu syagil man asbaha wad dunya akbar himmuhu farraqallahu alaihi sani'atah waj'ala faqrahu baina 'ainayhi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Ay mana tu aging kutu hadis na sada kaya tigu na bisa mabaloy asu dunia na ayanian na gakasan na baloy no wala aging kutu alang unap sukatan niya na tamuk aayad na kapakilian niya nun na ayam niya na miya kay itu di dempet man aging kutaw pamana nga iyan kaapi kalaian na aya kapakilian niya nung si iku ginawa niyan na aya mananami itu oy nadama na tigu nabi kasu manusia na aya mu kesukatian sagiang kaya dunia na sabu sapik ini surat wallah sagiang kutu lauh mahfuz ya mananian na kekuanian. Nasab mana tigu nabi sa ayat na malaaga kesenian
udi ina baloi niana priority si ku ginawanian nagyang kutua alungan na mauri nalimu dinunu wallah agyang kutua kakawasaan si isagyang kutua puso iyan. Aya mana nagyang kaiya manusia apa degang aya ilulebih nian na sualungan niya na mauri kenapa manuba niya ini tagak su dunia iyan na belui nu Allah so puso iyan amasusuat kekawasa sagiung kutuai pembegay niya no nasukatan si sagiung kaya dunia. Na aya maana na makapipi aginawa niyan. Oy. Naginan ikyang bidaan agiung kutu aaya bua inwanian nas dunia kapumbelo ya di keunseran. Ba pia anto na ikala amakuan yan na di dengkeunseran. Na kepasa-pasangan kadid na kapakad kewakal nagugiyong kutua kapananaguntaman di kang galaba kakagiyagiyong kutay mananian na diniyang kakepenuh nagyuto so aya pitiru nabi na ayabu mana makapenuroo sa giyong kutua lagi dutua tao na ayami penuh kutian yan na subute sulupa mananian nagiyong kutua kaudug yan sang kutua patpasagi agyuto so kuburian nagi utui pekaunseron nagi to yang bida anu mukmin aguso kenaba mukmin ageng kutua aya maknanian nana kau unsri sageng kutua pembagairun wallah ini bejitianon sageng ka iya dunia namia balui sekanian na kekawas ageng ka pusuian. Ikalima apa turay saging kutua padegang a muslim na ay yata'allam ahkam al-bay' wasyira pagana din naging kutua padegang aging kuta mga hukuman ka pusa naguging kutua ka pamasa fayariful halal wal haram sakatutukawan yan sugiyan na halal nagiin na haram nagudi niyang pusaan sa mga manusia sa mga haram adegangan. Wala yaksahum nagudi niyan sira na mananian na akalan aging kutua mga tao. Nagudi niyang baluin aging kutua adegangan niyan aayad na kapusan niyan na irangan niyan ng kutua sapa. Ayamana niyan na di supa-supa. Nah ini saparanan agama tanu agama Islam. Aya ditabi ubakap siapa aging kuta pumasarka. Nadi kepakai ku agama umang kadem pepusa si ko pedekanana. Aya makna niya ni rarangan kau daging kutu adi kapaka siapa kakagi ya. Ading kabinari aging kuta pumasa. Api apan sekana pepegakal. Nana patutanan wajibanan adi manggulaula aging kutuay pananian na padegang ka ini saparanan o agama tanu agama Islam. Kana Umar ibn al-Khattab yaqul la yabi'u min suqina illa qad tafakkaha fi din. Peter Umar sang kutua kadatuian ubah ki atigin di indegang sangka iya padi ina misotawa da amelengyan sa mula pulad si iku agama. Wah, makna niyan na ubah saya di indegang sudini yang katawan so haram agu so halal. Adegangan. Nana, di saya pendegang. Ini saparoto Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nagena. Ikanam na wasiatan si saging kutua di pusa na guging kutua pemasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam natigena fa in sadaqa wa bayyana burika lahumma fi bai'ihima wa in katama wa kadaba muhikat barakatu bai'ihima rawahul Bukhari. Amayatigu Rasulullah
kagian kutua pemasa nagusu di ipusah na peyagasiran sa aya maknanian na benar napaka pembarakatan Allah agian kutua kia pusairan dua na amai pemangka misikri tuasiran sakabukugan aya maknanian na adna hikmatun hikmat talimpangan sang kutua diran di kapusai nagu kapemasa na pekadaan Allah agian kutua barakat agian kutu akia pusaikiran kia pusairan nah gina ni wasiatun Nabi sallallahu alaihi wasallam sagian kaya di pusa nagugin kutua ayak mananian na di mamasa so sabab pro na ginan mga wasiatan kita no o agama tanu agama Islam pantag saging kaiya ditanu di ikapaka dedaga-degang. Wa qala Sa'd bin Abi Waqqas li ibnihi Umar ya bunayya idza talabtal ghina fatlubhu bil qana'ah fa in lam yakun ladaika qana'atun falaysa yughnika mal. So Sa'd bin Abi Waqqas as-sahabi na ini pangusiatian si ikwataian na sa Umar at tigyan na hay ikaritangko na may at tigyan kam bebenug na ka suka kakawasai nam bebenugang ka at tigyan suka kakawasai sama baloy ka amangingin syukur sa giyang kutwa ini beji terkau Allah subhanahu wa ta'ala amay manatigyang kadigiyunan adika masuat nabda abang kakapagkawasa si ikut tamok amatattagur ka angkay nuto nakagi udi ka masuat saging kuta ini bagayar kawalana ayak ketagur ka naging kutwa di dumapipi angay apus uka saging kuta pamana kagiya mahitaka api yang mala na tika amay itu woy nadda mabaloy aging kutwa ka kekawasaw manusia maka pipi aginawan yan woy agi itu manititu agi ang kutwa kapaka pipi agi ang kutay mananian na ginawa na giyanan iwasyatan Sa'd bin Abi Waqqas si isaging kutwa yang mananian na wataian padapun saging kaya mga wasyatan wagama tanong natigin na ay ya'lama annahu lan ya'tiyahu minad dunya illa ma kutiba lahu famahma jadda wajtahada ayamanan yan na kailangan nakatokoan ng manusia muslim ada dinaban yang kekuasa yang kaya dunia atamok kaya ditabiak na supiasa duallah kekuanian ku kata taguin saging kaya dunia api apa ni kapan abun sebenarian nagi itu din enggak inu na miya aluy wallah tigina nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat mana itu na sekamiya tigwallah na piagumununami ko paglultul tanu mga manusia sukaw ya ganiran saging kaya dunia na ini puro ami susabad kiran si iku sabad sa pipira pangkat ayamanan niya na piakang bida-bida wallah sa umun aging kuta mga uripanian adna kialaanun adna kialalaanun adna miyakalaladan aduh mana kaya tabuan aduh mana ayamanan niya na kay itu anun naginan ayamanan na piasa dutu wallah pimbagi-bagi iyan na inong kapulawan ni oy ayamanan na kailangan na masuk at ka saging kutu ini beedian mereka ugaid na pananaguntamang ka pipiya ka pakadak lang ka sumanga panganing ka sa ikwala ka kanaba mustahil sa ikwala at tarimaan yan ito na maalin aging kuta misusurat saging kuta yung mananian na lawh mahfud kakagiyas wala
na daabong pekaran lama ni alima atahu daab pekaran saging ko tayo beginian na amay ka umanang kanian na daabong pekaran si iku Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah na sumisusuratan ko talawak mahfud na kapakayapaki po na siya nun. Yamhullahu ma yasha na wayasbit adung manutuna pakipuna suwala ang utami susuarat ro sambulu ya kau mananang kutua betadika sama pia adung kumana di dumaalin aging kutay mananian na andeng ami susurat si isaging kutaw pamanalawak mahfud wai na gitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miyatiruyan la yarudul qada'u illa bid-du'a da peka alin saging kuta piasa duallah amia pasad ami susugat reka aya di tabir nasudua surah Rasulullah natigina fa aksiru doa fi sujud pakada-kada ni wati Rasulullah sumangadu eniu sangkut wa kasasujudiu naginan aya mananian na so agama tanu agama Islam nagina ni kailainian saging kai akan dega-degang kisabab po naging kutua kap kekuas saging kutua mengalim Allah subhanahu wa ta'ala adna yang mga pedian na setan utamana sa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.